nawe yashobora kwe mu koleji na mnonga ya graduation iriyo mutano mnonga ahabo kuba neyongeramo abana mani aho yasima bashomesa abana sare mwene ntware mu gishogu sime abazire bashomesa abana aba ahabwa ubujunanize bwanyu kabazire bari kukoraje n'ambagambire ngo ubwa hati ubwegese nico kintu cumwe cyo kubasa kuraga umwana wawe kikagumaho utusha na nyensya ukunda umwana wawe kandi umanya umwana wawe wahatiya niwe nyensya yawe ogu yagarka yahabura abazire okurekeraho kubura mu magaraga abana babo na mnonga babana bashoma ahabo kubana kibategana so mishomo yabo maze bagushoma mwohereza abana bashoma bareke kubosesa ahabo kwako kubosesa bituma isango byashimiye kushomera izoba tiyabishoma kandi nchakare kwa kwija umushomesa taramugarikiremo ahabo kuba nabanaza kushomesa ibindi bintu bisya kandi bya izoba ushanga yabimisi Arho Priska urwa mbere ishomereri yasima abazire ahabo kushashura school fees ombwire nsima munonga abazire abo supporting ishomero munonga Patrick Twinomujuni chairperson wa PTA yashaba government ukwatira hishomereri aba government mostly education kugira ngo ishoma twahisa kicho benchi wasika bije batwatiraho naho bagitwara akwitonga church namazima tuyuntu wongera kukozesa amani mingi konka twobintu bwine government ikatwa obuyambi kikabenchi basa kuyamba ubundi na nitonka church tuguma tukora ibintu kubasa kugira ngo twe development zindi kandi zishimwe tushenka bago kongo bwa hati ekitusigizo mu gihecho n'ubundi ngo government tontwenda ngo egitware hatu nitubugwa kirasi mu muzisha tubugwa P5 na P6 na P7 na staff room ako ibindi byona biriho byayombekwe Gasha kwa Ronald Kabanza awa Sky Television agenshonga umurukunjiri